email ke balapan poi man laki High Court hapo kari India haka step jong ka santare ukala lengkot arja arpusau lingba ke email morguelol sansausan@gmail.com kalapan long ye ki bor pulet ke jella harengkat ki we ki jella ki ban long ki bahusiar bat pet ngor bha hadien ke jing thok berngem ban bu bam hamman ki yeng kasari kari India kenthop ke Meghalaya High Court. Ke Meghalaya High Court kalau yok priang yang ketika jing thok berngam hakapor san sau pesan men step jong ke san tarik kola lengkot arja arpusau kat kum ke jing tip ke bapnya ki beliok priang yang ketika jing thok lingba ke email ID morguelol sansausan@gmail.com ke ong bala dabbu ki tiar pen bethai haka yeng kasari bat hamman laki yeng kasari kari India kalau beteng ru dak ba ong ba ke jing bethai kan ja hakapor men step bat kan don ke jing lingkin snam ke ba shirkai ke jing thok kalau ong ba ki dei ke kunhun bala tip kum ke terrorizer way bat hukum ban ay ka kerteng ka kunhun sakilat pathai khubor lani kan om sange ban le ya ki kam pentri haka jingyo ban yakran baru SP ke East Khasi Hills District ba Sylvester nong tenger ula ong banakaliang jong ka tanat pulit ka donyo additional SP ha High Court ba labatha bakin pen khlanya ki bor pahara ha High Court ba lai thuru ba maria yo pdiang ke te email ki bor pulit ki la pha ru ya ki bomb squad bat ki kso ban bot dien ha ki benta ka Meghalaya High Court. Yeah, we have alerted the security jungi dan additional SP rank ba PJ High Court. Ni la alert ki security jungi beran po High Court ma po court disnat kan. Okay. Dan option tu additional SP rank po High Court ba PJ tu la alert you know name. Take precaution disnat ma.